Kecek longke, Indonesia pas-pasan. Artinya nili ke ilubing kasi perkataan kedua setan nili. Kan nilu, hokat lu. Artinya ni jumpa sam beli pangkas kedokes, kelakas mission school. Mission school along, pabrik situ. Lain ke, sejenang ahirat longkom na. Dai. Siapa ni teknologi enam nama ada mahal mesti kangkang, langsung lagi kangkang. Kerja sada jengkang tak apa, coklo neng nelu apa jengkang kita langsung lagi kangkang. Lah itu sampai teknologi, ni. Aku balam lo, untuk supas punca. So ni kan lepas lo. Kaya hala yun na people men tinga panggalang dito itu ta iserong sa pido ng ikura lang itong dalawang maksud tay alang itu making penlok sige ba anak long atau bata kasi ang maksud sa isekreto mo arong duki anarong kita antang nilitong handok tinanggapon nang lagi tong ceng nang lihat takon bak pol semson pang tong nurut ke nilijitin itu ano mula akla yung mga sini nilisupok yung sini nilipon do ala akla yung mga naton dun iglenis pa adang lihat yun gay lun asap soda alang nang lagi tong semson aptat ulo malah ulo kan bak pol Samson daktar dulu nilibangnya parjang lo, parjang senangan lo. Baik, angke anarong ke oma nilitong panupon kuilo. Lah arong ko angke pecitang lok, akang pra tidur si 61 kangko. Angke hati. Nilitong may atik ko pantal 61 kang ulo. Kita ni dijahen tu sesang orang itu tak alam itu orang tu nak kiri. Jumpa orang tu orang jumpa tang nak dalam ni, orang cakap. Nih, nampak buat pasal lopan ni ke, ini lap lo. Nih, kecil kejundun alang kulte dalam itu lap ni apa ipon. Mukam pun ya, aku betul mukam. Kalau mukam yang sini jumpa keduduk nang lo. Kedua di kemarau walau kan, harus kiri orang. Taksi mukam kedua. segini ko na ilo Lok sulu. Dak MI school lupa ke. Dak MI school pilong di mukam ke kimsi taksi alang itong mahal dulu. Taksi kecil pijon aju sok anda tak dudun daru. Ang lokso pa narong ko umol. Taksi tik tuk alang itong lang lokso dulu. la sopor soar lu tum nang li pera kapek nang cilang nang doji Lagi soar lu tum do. Ini lekali. Bimula hasepi. Rumai. Bimula hasepi. Kareng rong pagi. Dai. Nili baju nak kipu nak irlo. Rumai. Bimula. Tarpeso pasapi. Kareng rong farko bimula hasepi. Oh lahulillah. Bonda hasepi. Kawi hasepi. samson dot je ni sopin ke Nanti bangka dobang dulu pang iglo. kali amen ini pak amen do malang sopin so amen hala so kecilang aku School gitu. Itu sakung ti sonsing teron mensing hanse hai ke sini akla ke sini Napulay. Deh. Bonon Hindi akla kati dun. Ang kana pang kep puno sa paspon. बेमारों কথা বাহানা দেখাই দিলে না Akla kati dapat ang kana. Lang sasi. Misalnya lang booster uumati. Lang so ngan cibin lang lang. So atap alute panibara panibara lang sa atap lang sa tanong ilang mo sanson na Oke, langsung pergi ke kampung. Dia pernah keluar. Sapon cepat tekan lepuluh. Lahir ke tak ilong lu. Along lebang ke long leke ang. Nak terwe yang pong tepi. Terwe yang pong sar ke hai lu long leke air. Asik ke punah cubang ke
mission school deh. Nyojote min rasta lo. Ano na, Wala po. asap mo dekel ba? Karon bolan dia. Namin bimari lo ko niliray ke pa. Ita ke pilo lo ke. Apo to wala ikelo. Ako pelo nilo ko. Lailo ni. La no je chate dalo piningan ke kamarate. Tiklo. Ako perma. Nilisen tabil mota. Dini. Turun, turjok ka. Yo nang likan ng pangcing ikel. Turunon turjok ta. Turunon to karpiyanta. Ako ason lang pura. Nilisen ke matari nila. Ako ason lang pura, mata kirla ledena, mata kirla duntuta. Ito minari, alam pilar ito. Minisi pag-ipak. Then, ili sa karbilang ta, ipipuwa din penta, kita ke tungayima. Bida ke chongoi ma la pu son ke pu ko ra non ko pi lang me lang ma turunon turjok ta turunon so karbian ta tanu Ason lang pura. Hoy yung long akarbita nang yang do atung ta nang yang ka jingon pura silot kitab nam pita tôi non lika pora hindi English pulang ma tek nang diyo kong iya iliso karpiyok da ako na atum da ajang pinso aluta ajang kachingon pura silot kitab ng pira tôi dun pelika pura aking ajuta muya ari aroy do tata amek aloji do ta iliso karbilang ta tang cincin meme mama ipipo adin penta bida ke chongoy ma lapo son ke puko pra